bafite amacakubiri. Uyu mugabo Rukema, Honorable Rukema, nigeze kumva ngo yari umuyobozi, ngo nimba ari ngo kuri douane. Abanyamurenge bagukubitiwe imbere urabazi ngo uri umuyobozi. Bavuga ngo nijewe ngo watumye drone ngo yo kwicara mu makarita. Frère, yemwe tuvugisha ukuri. Abantu bagera aho batinya umuntu bakavuga kugera kuri urwego. Aho iyo message nandi nirayizane bayereka isi bavuge ko Kingunga ariwe wavuze ko makarita agiye gupfa. Murimo mwigaragaza yuko muri abicanyi. Inyungu bifitemo niye. Ako gushinyagura bibaho. Nizere ko mumeze neza. Guys, nababwiye ati ababanzi batararuhuka nanjye singomba kuruhuka. Abantu bafite ubugome bwo kwica, bwo kugambana, bwo gutatanya, ntabwo naruhuka. Hari undi mugabo ngo ni Kingunga. Uwo mugabo mumwitegereze neza, mumurebe neza. Sakuna ziri ngakasarine. Ego ngire bwana Emase, iyi ni propaganda. Acakoze abantu babonye seko banyanga cyangwa bantinya. Umuntu akubuza akagushira hariya abakwanga cyangwa bagutinya. Kuvuga kuri kw'Imana nizeye senga ndi umupasiteri. Ntabwo jewe ubwanje nigeze uvuga ko makanika agiye gupfa. Icyo ni ikintu kimwe cya mbere abantu bagomba kumenya. Hariho umugabo hariho abantu bari bavuga hano muri Arizona, wenda wabikurikiye, bavuga ngo nijewe ngo watumye drone ngo yo kwicara mu makarita. Frère, yemwe tuvugisha ukuri. Abantu bagera aho batinya umuntu bakavuga kugera kuri urwego. Aho iyo message nandi nirayizane bayereka isi bavuge ko Kingunga ariwe wavuze ko makarita agiye gupfa. Ari kwigamba. Navuze yuko agiye kwicwa saa 12 apfa sangapi. Ese uri kwipublicita? Ndi kwibaza. Murimo muza kwipublicita. Murimo mwigaragaza yuko muri abicanyi. Inyungu bifitemo niye. Ako gushinyagura bibaho. Gushinyagura bibaho. Ngo bavuze yuko ngo navuze ngo bagende ngo bazane ngo aho nanditse ngo nandika yuko ngo General Makanika azapfa. Nimamara kuhazana, nibamara bikumarira iki? ngo se ngo mwumvise ngo Honorable ngo Rukema ni igiki uvuga? Wabuze izindi ngero, wabuze abantu uvuga. Rukema ntitumuzi. Guys, reka mbabwire, hari igihe ufite Imana yararemye umutima ni ubanza hagakurikizaho inda. Ariko abagabo bamwe bo baragiye bafata inda bayishyira hejuru, umutima uri hasi, ntabwo batekereza. Uyu Kingunga yishongereje cyane. Ngo baraguciye mu muryango cyangwa se barakugaye bene wanyu. Bafite ubwenge, wavuze ngo barakuruta. Bafite ubwenge.
ngo ntibavuze yuko banciye. Uri igicibwa ubwo se mpaka babivuge? Nimba bakuru bawe bagucyaha, kuki udashiramo ubwenge? Uraho ikigabo hanze kandi shaka ikintu kibabaje. Aba bamwanga mwabo abenshi ndi gusanga ari abapasiteri. Ngo ni abapasiteri? Icyo kiri kwihandagaza kikavuga n'ijambo ry'Imana. Ngo ntabwo banciye mu muryango ngo ariko ngo baranyiyamye. Rugabo ngo ni rwa Kingunga muri kubona ruri sawa. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Ese reka mbabaze mwatugarama. Ubu ikintu kibahangayikishije nitwirwaneho. N'abanyamurenge nicyo kintu kibahangayikishije. Mwebwe na leta yanyu mwabuze ibindi mukora, ariko se no kubura ibyo mukora hari biba birimo bibagaruka. Hari ibintu ukora ukagira ngo bizashirira, hari ibintu ukora ukagira ngo none kuritegeka, ukagira kuritegeka, kumbe mu mutwe hari ikibazo. Ntabwo ushobora kwicara ngo utekereze. Ngo honorable nawe turamuzi, tugenda tubimenya, turi bato ariko turi kugenda tubamenya, turi kugenda tubasobanukirwa. Urubyiruko murebe bano bagabo bafite umutima mubi, bafite amacakubiri. Uyu mugabo Rukema, honorable Rukema, nigeze kumva ngo yari umuyobozi, ngo nimba ari ngo kuri douane. Abanyamurenge bagukubitiwe imbere urabazi, ngo uri umuyobozi ukora kuri douane, ntawe ufashije, bikumarira iki? Aba bamwanga mwabo ninde wabaroze? Guys, mureke dukomeze tubwire aba bantu, tubasobanurire, tureke kubatuka, ntacyo dupfa nabo, ariko gusa mureke ubutindi, mureke ubugome. Murababaje cyane, murasebeje cyane. Ntabwo muri iki gihe mwakagombye kuba ari ayo magambo muvuga. Kingungwa rero, Kingungwa, Akagara, abantu bose babanzi b'amahoro turabiyamye. Hari mwanga mwabo iri hano Nairobi Kasarani, yakoze agatendo, yakoze agasha, kikwereka ko abagome batagira konje. Ariko vuba aha ndaje mubereke, mubagaragarize Akagara, nkabagaragarize umuntu ugenda mu bandi, ukabona ari kugenda mu bandi, kumbe nibaringira aho ngaho, baringaza Akagara hano Nairobi. Uriyandagaza ukagenda ugateranya, baye nk'uyu wundi Garasi wagiye ngo kurega kuri Perezida Ruto. Ndaje ngushyire hanze, uretse ndaje ndacyashaka ibimenyetso neza, bakumenye mugome mugambanye. Reka nshimira abarwanashyaka, reka nshimira abantu bakunda amahoro, abantu bakunda iwabo. Abarwanashyaka duhaguruke, twitinya abanzi, ngo hongera umwanzi akakumara inka.
twibatinya duhaguruke. Wowe Ruke muri gusara cyane, niyo Kongo uvuga iyo leta ukorera ntabwo uyikunda. Wavuze mu bari gupfa nawe urimo, umugore wamwohereje he? Umugore ari muri Kongo n'abana. Ubuse Kongo idafite ikibazo, leta ifite amahoro, ni gute uhungisha urugo? Urumva banga mwanya uritagufashe kurushaho? Uranga mwanya, garura umugore muri Kongo. Garura urugo muri Kongo. Ubundi nge ntangazwa n'izi nyangamwabo zivugira hanze zahunze iki? Amaso wakubaza icyo wahunze wakivuga. Galasi wakubaza icyo wahunze yakivuga. Noneho numiwe. Hari n'indi ngirwa musitari numvise y'Akagara. Musitari hano Nairobi wigize Akagara bimuviramo kuzima nabi. Yahanutse nk'indege ya Habyarimana. Yahanutse rimwe. Ariko nawe ndacyacunguza ibyawe, ibikorwa byawe. Tagushyira hanze, nakubonye kuri Kirishi. Nakubonye kuri Kirishi y'utugara. Mwakoze n'ifoto, mwakoze n'iki n'imishinga. Uyima igihugu imbwa zikayanywera ubusa eya, ahubwo sinanabirota. Nshinze icumu ndetse nta n'ubwoba, umugabo nutanga umusanzu, nubwo Akagara ko kakomeza kumoka. Tuzababwira, tuzabaririmbira. Frank, ubahwe cyane, wakoze indirimbo nziza papa. Nicyo dushaka kuba jene. Frank, ewana. Umusanzu wawe uba wagaragaye. N'abandi tuveyo tuvuge. Tuveyo tuvuge. Nababwiye kuri ubu ngubu nta kuvuga ututubwa, tugiye kuvuga ba sebuja. Emasi na sobuja, Kingungwa na sobuja. Ntabwo dufite kuryama, twarabamenye. Ntabwo dufite kubaha agahenge. Mwaravuze kandi murabizi, mwaravuze cyane. Mwaravuze inda mwarazikoreye, niba mutarahunitse mugende murya ibyo ngibyo. Igihe cyanyu cyarangiye. M23 haza ariyo muryama mukarota mugahita mwohereza abagore hanze. Uraryama ukarota M23, ugahita ubwira umugore ngo genda, ngo cika igihugu, ngo leta yacu nziza tuyihunge. Nta n'ubwenge mugira. Mugiye guta agaciro rwose. Abajene tuvuge kugira abayobozi bacu, intwari zacu zigira akanya ko gutekereza no kumenya gahunda z'abanzi n'uburyo bafata igihugu tugataha. Mbese umuntu atashye mwe mwumva yuko bigenze bite? Numvise murimo muvuga ngo sinzi ngo abashukana ngo bateze intambara. Ariko mwe muzi kwirwanaho muzi icyo ari cyo. Tuzarwana nk'amadubu, ntabwo tuzatega amajosi. Reka rero mbasezere. Ibi bigarashi byonde ntabwo mfite kuzarekeraho. Mvuga